Anasas Tesardam, OFW Line International. This is your host, DJ Rodel Baisa, our Mr. Handsome.
Heavenly Father, my day is drawing to an end, and I'm ready to turn in. But before I do, I have to thank you for your faithfulness today. It's always a good day, even when things may not go the way I plan, or when the world seems in chaos, because you are in control. For all the times when I was aware of your help today, all the times when your unseen presence seems so near. Thank you, God. But for all the ways you worked behind the scenes, unknown to me. Moments when heaven sent angels moved on my behalf, in ways I'll never know. Thank you for those also, Lord. Forgive me for any foolish actions on my part today, or things I did without first asking your blessing or wisdom. Those are moments I'd rather forget. But I'm so grateful for your forgiveness when I ask. I never want to go to bed without clearing the air between us, Lord. Our friendship means too much, and your holiness deserves that. Thank you for loving me just as I am. Your love compels me to give you my all, and fills my heart with praise for the relationship we share because of Jesus. As I close my eyes tonight, I'm praying for loved ones around me, for friends and those who need to know you, Lord. I'm praying that your love, like the billions of stars in the night sky outside around me, will touch them and help them see who you really are. I pray for our world and those in it. I pray for their needs as well as my own. Grant me a good night's sleep tonight, God, so that I can awake refreshed and ready to begin another day loving you. Thank you again for blessings so undeserved and too numerous to count. I love being your child, and I long for the word faithful to describe my service to you each day of every year. When I awake in the morning, may it be with a joyful smile, not a grumpy spirit. May your protection and your presence bathe this place with peace and safety against the enemy. Good night, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Lembak manin nga malim tay amin apo gagayem papagayam. Naragsak nga oras tayo amin apo. Kadagiti am amin apo nga gururay ti anasa si Sardam. Thank you apo very much. Ti adu kada kayo am amin apo ti aing kay panagururay apo ti programa. Clap your hand. Kunana, palpalakpak. Kanyan. Dadalaga. Nagasat lang daw maninapo kada tayo am amin. Gagayem ko kakapsat ko ya. Dagitian ang nangruna apo kadagitikan kanayon apo nga gurura iti programa tayo anasaas ti Sardam. Thank you apo ti adu. Anya? And of course, sabay kumantahan mutin nga maputputot iti programa tayo. Ay natatalagang pinpintasan dahil ti signal ko talagang agsukatak ti signalan ko na kasi no, madlatang kita, umawan madlatan. Ya, punya. Beso nga po, tumawtawa takmanin iti dispensar kada kayon. Nagiti nabitin. Nagiti nabitin nga nagbuya. Tihangan nakang iti boses apo iti namutubiyang. Ay
Ay kita dumawdawat ak apo iti dispenser kada kayam amin apo niya. Ang kayo ngagdanag apo gagayem ta no pa'y kasta nga awan iti naputol iti programa tayo dirabi ay ayaten kayo amin lata. Kasta apo iti panagayat apo iti ading yung Rodel. Babay na po iti programa tayo anasaas iti Sardam OFW Line International. Mabuhay apo. Thank you apo kadagiti nasisingpot apo nga sponsor tayo. Anya? Nang nangruna po iti manager apo ti anasaas iti Sardam. Apo manager Elvira Ben Asuncion. Good morning. Kita parte na po iti Big Island, Hawaii. Ngayon kastamit din na po may nagkapkablaawan. Nagiti nasisingpet. Ngayon na naaanos nga sponsor apo iti anasaas iti Sardam. Ni Madam Jonalyn Sagaw, dita parte na po iti Qatar. Ni Madam Leanne Balbuena, dita parte na po iti Saudi Arabia. Ni Mami Litzko, dita parte na po iti Greece. Madam Jonalyn Ramiro, dita parte na po iti Honolulu, Hawaii. Mami Connie Salinas, dita parte na po iti Saudi Arabia. Mami Edita Ricaport, dita parte na po iti Saudi Arabia. Mami Janet Ursulum, dita parte na po ti Saudi Arabia. Emmanuel Medina, dita parte na po ti Nevada. Shane A. Johansen, dita parte na po ti Maryland. Marilyn Garlitos, dita parte na po iti Big Island, Hawaii. Madam Jocelyn Natividad, dita parte na po ti Israel. And of course, kay Mami Siriaca Kawili, dita Luzon, Kabatuan, Isabela. Naimbag nga oras yung amin, apo kagayam, papagayam ko ida. Lagiti nasisingput ka na anos apo nga sponsor tayo ti anasaas ti Sardama niya. Lagita apo iti managtulong. Ken gastamitin apo di giti sponsor tayo di parna apo ti Hawaii nga nahanga nagpakilala ti naimnan. Anya? Thank you so much sa apo niya. Yan gastamitin na po yung nakapagyamyamanan. Dagiti sumangkot kanya ka chocolate. Thank you apo. Thank you very much. O talaga nga. Inikanda apo iti chocolate. Inikanda apo iti numutoy biyang iti abasto nga chocolate. Thank you apo. Thank you apo. Ayan, naggapo apo dita parte na apo iti Hawaii. Thank you so much. Iti ado nga permi. Bueno, apo kagayem. Anya? May saysayang kat apo iti programa iti anasaas si Sardam. Iso apo dya hintay nga pamirienda alay sa mga bata. Hintay pamirienda apo iti gasot nga ubing kadagiti mapili tay apo nga iskwalaan. Wano barangay. Mapan manen apo iti tropa iti anasaas ti Sardam. Mapan agi bunong. Of course, naka-stack kita di kajay juice tayo. More or less 600 pieces. Adumanin detan apo. Mga talo manin apo nga barangay ti papanan na detan. Nya? And of course, di kajay ipapaaramid ko apo nga module ka di kiti ubing. Ayan, adyayan apo, adyayan, dagi dyan modulen. For pick up na lang, pwede ko nang pick upin. Naarami din. Nagpaarami tayo apo iti more or less 3,000 page. So to make it 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. 30 bundles. Makopon ba na do?
Ayan, na talagang ado iti matulungan na dayjay. Ayan. Diya kapukat na order kon. Ayan. Next week, pwede nang pick upin yung mga modules natin na ibibigay sa mga bata. Ayan. Para kadagi diya agbasbasa ako. Thank you manin, Apo. Thank you, Apo. Iti anus kinatultulong yung Apo. Ayan, babayin Apo iti programa sa si Sardam. OFW Lan International. Udno Apo nga makatulong kadigiti uping. Yan, nang nangruna Apo kadigiti hanapay ammo nga sapulen iti kanin na. Ayan nga mapampelang pagbasbasaan digiti naganak. Anya? Bueno Apo kagayem, ada iti comments tayon nga 145 comment. Ibig sabihin Apo, lumampasin Apo dya 100 Apo nga comment haan kon maisubli. Jonathan Ramiro, good morning, Pards, kumpare, guwapo, kumpadrik. Dita parte na abuti, hanalulo haway, apo nakagwapo launay, dita nga gayim ko, dita hanalulo haway niya. Baro, ay apo niya. Jonathan, isyat mo pala, inti kwa, dita inumam, siyak pa nga sumbrot, kaya trabaho, tatong ostagat ko. Pagpaikat ti COVID niya. Ay, okay. Ala, sige. Digi dya Apo duduma. Mabalin kaya Apo nga comment ulit Apo ya. Tatno kastagat may ibasak ulit digi dya comment yun na. Ganan nyo Apo liblipatan. Kagayim ko, kakapsat ko itang isit iti programa tayo anasaas ni Sardam. Ayan. Good morning, Pogi. Yun ano talagang ni Jonathan Ramiro niya. Gwapo dito, nga gayim ko niya. Ada po dito hanalulo Hawaii, si Sir Jonathan. Anya po nga liplipatan po nga i-share. Iti programa tayo anasaas ni Sardam. Anya? Good morning to sponsor Jonalyn Ramiro dito parte na po ti Hawaii. Ayan, naka-open na siya. Nakariing na ni Madam Jonalyn. Alagat, good morning kada kayo amin apo kagayem. Inakman nga po kablaawan ni Madam ka Crisabel Liomelo. Good evening sir, watching from Singapore with love kunana. Ayan. Thank you Madam Cristabel Leono Liamedo. Apo talaga. Anak, kumusta Madam Cristabel? Thank you so much iting ka pa nagbisita ti anasaas si Sardam. And of course kay Madam Chocolate. Hello Madam Chocolate. Ay talaga. Ayan na Ate Alice. Adada po da Madam Jocelyn. Madam Jonas Sagaw. Apo Manijera. Madam Jonalyn. Sir Jonathan. Ate Eugene Rapanan. Uncle Julie. Ayan, nadumapay apo niya hangkong amin mailasin dagiti nagpipintas tatanga viewers tayo nga barbaro na eh. Alice Roma to sa Sardam program, please share and like, follow the FB page ko na apo ni Manijera. Good morning apo Manijera. Hello Ate Elvira Ben Asuncion, good morning, kumusta kan ko na apo ni Manang ko nga Shirley Bell by Sakluyon. Dito parte na po iti etiyen nalipatak meten Abu Dhabi UAE. And of course kay Madam Alice Guillermo, good morning. Hangkumot mo ano taga ano dito ni Madam Alice. Madam Alice. Thank you guys. Thank you ma'am iting ka pa bisita iti anas. Uncle Julie, thank you so much din ka manin pa nagbisita. Olive Carag, dita Barangay San Luis, Kawayan, Isabela, nimbagin kayo pa nagbubuya apo. Jocelyn Natividad, sige sis madamanak met nga mangal daw. Agsida tayo ti sinigang nga buri. Ayan. Naparabawan iti talbos iti kamote. Apo talaga.
Nasyak kita, neta lata kamote ti sinakon. Bless you, oh Lord, kunan apo ni Ate Yocheline. Ayan, bendisyonan na kay apo ni Apo Diyos. Ayan ka, bumisita, iti programa ana sa si Sardam, ni Apo Diyos apo iti mang bendisyon kada kayo. Anya. Actually, I didn't follow already kunana ni Madam Alice Guillermo. Anyan. Thank you so much, ma'am. I-follow na kon. Happy viewing, Madam Jocelyn Natividad. Kunana mat apo ni manijera tayo. Talagang alerto niya. Jocelyn Natividad. Likewise, Madam Manijera. Cynthia Gasit Castro. Nimbagin ka pa nagbuy-buya, Mami Cynthia. Baka malipatan man nga i-share di programa tayo. God bless you all. Glory, amen. Kunana. Natividad. Apo, baka malipatan man nga i-share di programa tayo ka na. Insan Marilyn. Ada kamit gayam dito'y anasaas. Kunana ni Madam Marilyn Guillermo. Umay ka nagbuya, mamang ko Pausta Domingo Martin. Dita parte na apo tilawag. Ini kapkablaawang kay amin apo dita parte na apo itilawag anya. Iting kay nga pa nagbuy-buya, anasaas iti Sardam. Jaime Martin Shela. Kablaawang man, DJ ni Maderta, nga happy birthday. Intun bigat, happy birthday, nanang, sapay kumata adupay itiing ka, pinagkasangay ko na ni manang kong Shirley Belbay sa Kluyon, ayan. Uray na nga din, DJ. Tamapan ka. Cynthia Gasit Castro. Thank you so much, tinakatadungan, nagpalpalakpak mo. Apo talaga nga, ay, apo niya. I love the way you open your program, sir. Kunana apo ni Madam Alice Guillermo. Thank you, Madam Alice Guillermo niya. Sapay ko mata maulit tumanin iting ka pa nagbisita ti anasaas ti Sardam. Ay, kastaan kami dito eh. No, agalerto ka, no, kunakit, agalerto ka yaon. Kunaka, dagos da nga gumamat ti kapida, digiti ka kadua ko na, aya. Nang nangruna ni Madam Chocolate, aya po. Aguray ka, Madam Chocolate, tapok. Anak man nga, kasta.